Jak i u druhých našich mestov, kde otrimovaní manifestaciji u Ramiko Kostelnikove ješenji, tak było i u Kocure. Publiki predstavena knjižka Perli švetovej poezije autora Mihala Ramača. Musimy podzekować Michalowi Ramačovi, zato že všetky to ti písni z najkrajších šoroh poeziji švetovej literaturi jednostavno Michal, zekujući svojim sposobnosom, pretvoril na literaturni knjižovni jazik i oni še nas pravdi čitaju. Že bi dahto bul dobri i veliki prekladatelj muši bud ozbiljni i veliki poet, a to všelijak. Že Michal Ramač, ktorý to dokázal. Musíte prečítať veľa vecí poetovo písni, že by ste ho upoznali. Že by ste znali, jak on píše, probrali, znať, jak rozdumuje. I až vecka vyberece toto, co vám najbližšie. Prekladam len tých poetoch, ktorí mi blízki. Znači, nigde som še nie lapal do takoho, co me nie dosť poruša emocijno, abo urozumeš, všetko jedno. Len do toho, co mi blízke i co dumam, že rozumiem, bo keď prekladaš nerozumi, čitať bude ešte menej rozumieť. U druhej časti programi bešedovane o knjiški Ženoblogija Jasmini Đuranjin, o knjiški Jazični alarm Blaženi Homa Cvetković, a predstavena je knjiška Rozvaljani salaš Janka Sabadoša i zbornik robotov zo spijati naukovej konferencije mladih naukovcov i fahovcov. U muzičnej časti programi učestovali školjare muzičnog kucika Zosko Cura.